Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat kita, iti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Nunay talagkan ka, di mo biyangan. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Ato iti tuwalya kinsan, Dom. Wow, sana all. Nagdungan ti asawak. Gamti brief mo, si kanti mapan mangkita iti drawer. Tasan ko nga mo no niya amaris ti usaram ita. Anya, apa, ada color coding ti mausar ang brief. Anya nga iti amok. Alam mo, siya akong ti mangala. Aywan gayam, umuna akon arong mara, tadagasak ni nanang. Ada pa pananyaw. Wan, imawag ni Alma akatalak ki Japonerarya. Taadda ka no agpaimasayag kat tumaw dawat iti discount. Tawan kanot umana ay kwartada tamarigrigat dalaang. Iso aya, ay kita nyo ah. Kunakmat, bastas ang lakit di amalugi. Rumar lakit di tipuunan. Ito din, anta kaasi damot. Una, ada dumot lang ti kasukat na aparabor no nalukay ti ima matumulong. Isumatir arami din may kininanang. Nayon ang serbisyo publiko daytan ko nami. Sumay, as asidagmat lang ti parabor, kanag iti managparabor, ngem kanag iti gamrod. Ano paidam, kas kada imot. Talagamat? Tauray kusing, saan mo matla nga may tugot iti tanam mo ako nada? Nga oray sang kapirit adagam, no agom kay ti daga, agsubli ka mo lang nga tapok. Ay, malinsama ti palagdihos ko. Ta makatuglepak may. Ay, awagak man kit di nga muna ni barangay sekretary. No, dan ni kagawad padtok nga officer of the day. Tauray al-aldawak to na mapan. Ay, bali talaga. Mapanti tutuglepak. Ang nodan ni kagawad padtok. Tauray saan ako na mapan. Tagsurat ak tulangan dito balay no makariiya. At dan di tabakpak mo, ti pang turog kan reservang uniforme. Ay, mayat
Narigat mo sa anak ngagsukat. Sumat. Siyempre, sa balit ti uniforme, ngagturong ijilawag. Sa balin tumanen, nagpabagyo kami. Una. No pa'y, kasta, san mo't kiti basta mamuringan Tada kami matlang itilugan, kendo may akong doktor ka. Uray man kit day tamaling itamat ng runano adda kayon ijelawag. Sa bagay Ang alang nga rudan. Ang mga numadamdamalaan kat dagasan na kan ni Dumeng tamapan kayon ije terminal. At aminin itibag mo ti kasapulam, Dom. Sige, tadagasek ni tata. Agan anlat kayo, ha? Awan mo eh. Awan parikot. Tabak pa iti karro ti punirarya ti taray ti boss me kan tatang. Anya, karo ti po nirarya nga ibagbagam mo. Kaya't ko asawain, naanad ni tatang agmaneho. Sa nakaskasiraw. Uyaw, mananida ako nak. Saan mo eh? Ibagbagak lang ti pudno. Awan parikot iti panagmaneho ni tatang, tanaanad. Iso nagbayag iti nasa awabas kampane, awan pa'y napasama kapulos na disgrasya ken kuana. Ken ore gasgas laeng, ti igem na abos. Anya Dumeng, anya ti oras ti biyahe ta. 30 minutos pa'y tatang. Sige nga rod. Nimbaglangin ta, kalpasat ti nasurok adwartawan na pandemya. Ken kawan biyahe dagiti boss. Napalubusan tayo mutlangin ngag biyahe. Waling nga raw. Dagiti para pagkikita, apo. Mabalin yun mga alay, titikit yo. Nay, Kita mo nga rod dagiti pasahiros tag si arak pa'y lang bit. una tang. Sige. Sige. Ay, anya lakit din ni tata ngaya. Da kayo ka diti konduktor ti busa para bagyo, mano? Ay, uwan ma'am. Apay ka day. Ay, ipadalakla ko maday ito'y bag. Sabaten dan to ijay banggar. Ay, wala. Anya nga, tinagyan na. Kwa, ading. Bagnet, ken longganisa, ken adabibing ka. Mano nga iti itad ko? May talatan kay kayat yaw. Sige nga rod. Adda di ta tinagan ti mang sabat. I-text ko ta sabaten da ijay batog ti simbaan. Sige, ma'am. Da ito ti 150 pag meriendayo. Okay, ma'am. Ay, mabalin ama amon tinagan nyo, mano? Doming, ma'am. Ay, sige. Agyaman ak. Kan alaag mo ti body number tilugan nyo. Uwan, ma'am. Anya. Naglawag ba't bakit amin? Manong kunanakit din kanya. Lakay launa yan. Ayat tilangak. Ta manungan dakpayay. Agpapan natataangan ngam siya. Dagiti agpabagyo, apo. Dagiti nakalay, titikit na. Mabalin yung tilumugan. 10 minutos langan, mapan kayo. Nagbayag mo't ni tatang. Naiflas sa matang. Ang dami ng ticket yo, Apo. Okay. Rugyak nga ro doon kag singer. Rugyak itilikaw na. Oy, apo akong doktor. Anya ka rin na dya, ama. Nyamot ti inaramid mo iti tiket nga niyawat mo kanyak. Tsak mo't amaw na umanod ti bayadak. Ay, damot di ta, ama. Tas kika kiti ba? Kasano nga mabasak pa ita kat nalpas mo na binut-tawan. Kita amat, No, kumot na ito, lakay. kita aman day. Sige man, kita aman no manundak bayadak. Kwa, ama. Laklakayan ka lang awan manaknakam mo. Ah. Binut-tawam sa mo intad ka na kamay. Anya. Hey! Kasano gayam ti pao 8. Kaawan mo't si Maba di banggar. Ako na tinagpao 8. Huwain.
Awan mo't ngamin tayo ko na masumabat. So aron, Kadanya nga ita. bagnet ka no kan longganisa tilinaon na ita. Kung dapay bibingka. Iso aya. Isos. Pusta mabisina kong giham. Mabitlang, ang dawag ka. Saan mo't anak ka funbok. Kitsong bata ma. Ang mga reason na tayo nagpauit tatang. Isungatan na sumbata mo. Di na mo't inalat CP number ko. Hello? Hello, Apo Driver. Tay nagpawit iti bagnet. Longganisa, ken bibingka asabaten da iti banggar da itoy. Ay, da kayo mo't gaya, madam. Inalak ti phone number mo manong iti dispatcher yo. Tanalipatak nga inalakin ka. Kasta ka day. Diyo ka namat imbati iti banggar. Sorry, madam. Awan mo't ngamin tinang sabat. Awan mo't ngamin na uray mga imay nangala. Wano simabat kada kami di sangot ti simbaan. Anya? Un, ma'am. Nagparada kami pa nga ron ija iti 10 minutos. Pangururayan may iti pasayros kan ti kunayo amang sabat. Saan mo't nga ron da mabalin nga agbayag kami ija. At damot oras ngamin ti biyahe may. Kasano nga rod daytan manong? Namnamaan da pay mat nga rod. Kwa, ma'am. Sorry. Please man nga rod. Pakidagasyon nagsubli kayo. Sabaten da. Un, ma'am. Anya kayo mat. Naladaw labas iti mang sabat ko ma. Sorry talaga, ma'am. Sige, idagas mi into nagsubli kami dita Ilocos. Di kayo matanagan. Sige, agyaman nak. Ay, anyamot tayo. Nga pa'y dong, langam tinabamban no glaunay. Okay lang. Yung dakila parikot. Nya dayta. Adda parikot iti biyahe yaw? Takkel. Ngamen, alda pa it adi damat sinabat iti banggar. Bagada pang sabatan da. Ita. Alda ka na tatang. Ngam tidakas na. Kinisayan ni tatang ti bagna. Longganisa. Anya? Saan ko idaan nalapdan? Nalpas. Kasano nga rodan dayta? Imbaga pa imat nga rod ti babae ang nagipauit. Nga idagas mi inton madamdam amot laang. Sige, mapanak man ijaan da tatang. Day, imbag man na lagi mo tigim matang iti bagnat. Ay, Wayne, ano sa mo na bakit? Dahil talaay, nagnginamot nga minin. Ay san abalin tinaskan kat makaraman mo't da tao iti bagnat. Una. Ay, dagitay uniforme nga raw. Nakasagana ka din. Wan, addan di tabag. Nga lang nga raw din. Saan ako nga agbayag pa eh. Naganad kayo ti biyahe yaw, ang mga numadisgrasya kayaw. Niyan. Wan parikot. Naanadak mo't ngagmanayo. Sige, agsubliak mo't lang yung terminal. Ijaya ko nga ginana. Agbiyahe kami mo't lang kendumeng. Tadot pasahero sita nga agawit iya Ilocos. Sige, aganad kayo ti biyahe yaw. Danag mo na ya. Saan ko gaya man ang naabutan ni tatang, nanang? Wan nga raw. Iji ka nung amin ng terminal nga aginana. Kasta ka day? Nasayatay may ka. Un kayam, ada ka di ginatang ni Duming abagnat kun longganisa. Kuha, nanang. Iso nga'y maya Ay, awan kayam ginatang da. Ay talaga ako ripot di asawa. Ala, pagbingayan tan, jay basit a ginatang ni tatang mau. Nanang, ada imbaga ni Duming kanyak. Anya day ta. Ay, madamdaman to, mga takit din. Kuha, Intun nanang. madamdaman nga ituloy tatagin ni istorya. Nanang, saan nyo kuman asidaan day tabagnat kan longganisa? Da, apay. Sana ginatang ni tatang day ta. Ngamkit de, kinisay day ti pawit. Asan anaala dyan na pawitan? Anya? Isot ko na ni Duming. Ay, kasano nga ruday? Surutan tayo kumadatatang di terminal, nanang.
Nasken amay subli dayta. Ay, naglukon di abab. Kuna na ginatang na. Saan nanang? Ala, umay kayo na, darasan tayo. Barang saan da pa nakapanaw kin ni Dumeng. Sos, natulad na ko na Madam Dina. Anya? Uray syakmat. Ha? Nagpauit ka mat kat nakurangan? Wen, Madam. Kasta tinapasamak idi nagpauitak iti dilata para kadaading ko. Taada impauit da ulit agkufroylan iti Honolulu. Kat, anya mat tinapasamak? Ado tinaksa iti pauit ko adil dilata. Nakurangan. Iso ay Wen nga ron. Ireklamok la kumang narigat ngamin ti makiap-apa. Ay, un narigat mat no saan adilawon da ito nga aramid da agruamdan. Husto ka matkit di Ngam ti amok dita. Pinulutan dantay pauit mo. Ireklamok ida iti akin ko iti boss. Uras akin isayan dati impawit ko. Uray maikat dan. Maditi kasta nga aramid da. Ay talaga, amade. Day talakit din bagnat kas kadalong ganisa ti pakabasbasulan da piman. Di dapay kat nga ta nakaramraman iti bagnat Sapay, ay nagwapo di konduktor na. Siguro Surun ko po aya. Iso nga rod. Day talakit din ti Dida magatang no makasidsidadan. Urayak ti awag ti kabagya. At danay baga kanyak niyang ko na kung doktor ti para kagayan ang bastayaw, tatang. Anya day jay. At da ka noon nangireklamo iti may sa akadwa tayo kani manager. Tanya day jay At da ka noon nagpauit ka da ko aday ti makmakan. Kat sabaten da kuma iti tugigaraw. Oh, ita, anya tinapasamak. Saan ka no anakapan ti mga lakuma. Tas saan nga mina mabalin nga ibati da iti terminal. Tawan mo't mabalin da pangibat yan. Kahit, anya nga rodon tinaramid da ngay. Gapot ang madadaal sa rayay. Pinulutan da Anya? Tidakas na. Napan nagreklamo kan manager tinagipaw ay. Ita, anya tinapasamak. Pinabayadan ti manager tinasawabanag. Kan nekat damutag. Nagdag sa nadusa day tanduming. Una, na bad record na pa. Ay, kastagaya. Uwan tatang, isa madanagan ak. Na, pagdanagam ko ma. No kasta ti naramid siya. Anya. Akon konsensya ak tatang. Itay. Ije kinisayan nyo abagnat kan lungkani sa apaw itda Adola, minadi ka pampanunutin. Nalpasin. Kanawan mo tinagreklamo. Ure awan ata. Ay, awan day jayan niya kakidin na. Gustay. Guseng, Chopin. Apa yung ka dito, Rosa? Ay. Naimbaglangan ta sa anak-anak kasida iti bagnat. Ita Dumeng, isubleyo ta bagnat kan longganisa. Unay kalakit din nalaklakayan. Awan lat naglakaya mo na ya. Kuwa bakal. Ha, makagatang kayo matitibagnat kadalong ganis ano kaya tiyaw? Kwa, nanang. Kasanon, nagsakit ti tiyan ming agsida? No na italak kada kayo. Saan nyo apakibibiyangan tamadiday ta nang runakot makan? Ay. Kababain, kas kailag bibisin na una yan. Kuwa. Alan Dumeng, si kalatan ti mangi subli iti bag. Inton maminsan, saan kayo nga agawat iti kasta? Ibagayo nga ipanday iti bagit section ti boss. Madiday ta. Pakairubrubuan nyo. Ay, Ang paiso day ta. Rosa. Kan, abaw nakababain. Kasanon no reklamo da kayo iti akin kuko iti boss. Ay, saan nga taan nakababain day ta? Gustang. Siya tumot namin, Duming. Di naklinapdan. Na, Linapdan kayo mo. ay di kayag pinabasulan. Basol mo si kalaklakayan.
Tay ko na akon. Awan lat naglakla-kayamon. Basol ko manan. Basol man... Yan. Nairido paklabiit. Nagtagtagay na pakaon. Ditan kagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.